Pergunta sebenarnya husi alin sansa. Dihan mana karek ita iha mehi ida, mai be ita ne pai mai bit la torne ita continua mehiga para det. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Juliana. Video ba on Lorenian how say hello Q&A ba pergunta sa bem makin bar so na how yan Instagram. So yana hacer resposta e terus a resposta avanci me beta magora hala iha. Vou tirar tu halo no hone sobre no sai hoto então nesse quiet, so let's do it now. Okay guys, perguntas primeiro. Husi Genilda da Costa dian kaka onsa ita hamri ke oin atu kolia ita la bele moe. Halo Alin Genilda dia kalai. Good question by the way. Perguntas kona ba onsa atu bele brani hamri ke oin uri kolia embarak nele. How sente irane skill ne bema kala os natural ba ema barak. Liliu ida mahau. Venira hatu kolia embarak ne oin how sempre primeiro será mohalo. Praktek. Hatengi praktek. Dalam rumah how prepara semana ida antes, dalam rumah lorong tolu antes, dalam rumah lorong ida antes, dalam rumah pulang ida antes. Conforme topik ne bema ka how senti kata how comfortável gala. Topik ne phone tebes mai how gala. Tene kon ba topik ne gala. Se how la tene liu berarti how tenki gasta tempo hori pratika barak. Tamsera ita pratika ne ajura tebes tamba botu tu liu si praktek ya. Mahira ita praktek antes dat halo apresentação, ajura tamsera tamba ajura ita atu calma, ajura ita atu fiaran. Tamsera mak calma ho fiaran importante tamba mahira ita calma no ita fiaran. Ita ni flow speech ne bema ita se hato lifuan o apresentação será ita hatone ema rona capaz no ema se hakarakaturona. Mas bem mahira ita la prepara, então ita se tau, ita se nakdeder, ita la tene começa o ensa, ita la tene atu hutu ensa, no ita kulia la liu dal barak yang sana. Então, ni resultado ema la dun comprende será mak kita kulia oin. Portanto, ba ita sernebe, ba alin sernebe maka kuliah oine la skill ne bemak natural e mi bele praktek lai. Kata luan praktek semana ida antes ou funen ida antes conforme topik. Topik ne mi familiar galai. Praktek dia lai. Wanneer mi praktek e mi bele praktek iha ema rumanya oin. Parece mai pai bing aling latene. Ema seret makimi iha ne ba iha e mi bele praktek serne oin. Imus bele praktek iha spelo se ema lai iha metu praktek ina oin. La osira nendet imus bele praktek halo video hansane para imbele loke falerona kali. Kuliah honya mungala imbele usual imnyan tamba wanneer ita hateni kata kita kulit nyambung hela holifone memeta fosai berarti ema selo corona ita nya se comprende mas vez ita rasa kala nyamu ita nya berarti ema se la comprende ita so rene ma sa hani sugestão ya dal datan onsa atu bele ajura imi hori brani hori calma hamri ka oin hori kuliah ba grup nya let mak praktek. Obrigada por perguntas dal datan house espera katak nani ajuda alim balu ne bemak durante ne precisa ter tips onsa atu bele brani hamri ka oin hori kuliah. Agora pergunta turma. Idane usi Allen Egidio M. Gomes yan binha lhe foi motivação ne fura close binha agradece wine. Thank you. Okay, pergunta sebenarnya husi Allen Sansa. Dihan mana karek ita iha mehi ida, mai be ita ne pai mai bit la torne ita continua mehiga para det. Allen, perguntas dia close. Okay, ba alin ser na bema ka agora darau hare video dane no iha situação hanesa ho alin sansanyan how senti kata alin sira kolega sira barak timorne te barak mak mai pai bit lai haduni incluímos o haurasik ne bihat hat phone de bai mi kata wanira atu mehine ne gratuito jadi mi bele mehire ya mehidet mas bem importante makne mehi no mos tem que iha goals katak tem que halau objetivo baga termo badak no mos termo narup ori ajuda ita atingi ita ne mehi ne bema kita iha la bele mehi los de agora ia ne alinha perguntas dian tamba mai pai bit la iha berarti mai pai ser la bele suporta alin atu halau objetivo ba termo badak no mos termo narup ori atingi alinha mehi los kala. Ini hau karah tu dihandet katak tantu atu malu serne bema kamuris iha familiariku ni let mos lah turu katak sirane se sucesso tama sara sucesso ne la os diang katak o mai si familiariku mako sucesso o mai si familia kiak mas sucesso lah heda sucesso ne mai husi ita iri derasi portanto ita tumor se familiariku ni let mos se ita baru tem ita lah tene onsa atu organiza ita ne tempo dia lau ita ne atividade negócio escola obot hotur bema kita iha então ita se la sucesso lorong ida. Sedangkan pamalu serne bema ka maski muris ya familia kiek ni let ya let's say mai pai lai hosan barak lai kareta lai motor lai bicicleta parece lai roda soring ha umus lai ha mai be se ita badinas
se ita hatene organizar tene tempo, hori envolve a atividade barak, hori explore ita nia talent ou ita nia skill ne bemaka ita parece bele halo, no ita nunca mais atene kata bele. Então lorong ida experiência hirak ne mak bele ajuda ita hori sucesso fali tu Laos, sucesso ne dian tambah ita nia mai pai ni rekusoi lai. Mai be sucesso ne mai husi ita nia lima rasik la bele gasta tempo hori tour date ou hori toba date ida ne hala recommended. So ida ne makanisang hanya lia fomba aling sansa katak aling mus bele ya meski mai pai la iha kbid atau suporta aling mai be aling bele hareba oportunidade ne be maka ita iha ya timor ita iha conforme ba alinha mehine seda depois alinha ho oportunidade ne be maka ita iha depois ba buka oportunidade serme ita tem que badinas hak basic kita nya an iha ema ser ne be maka bila suporta ita nya mehi tamba hano impositivo husi selo khaleu ita ne importante los se ita hang out ho ema ser ne be maka sempre hano negativo kon ita ne mehi então susar ita tu labo oimo so ina ma hansa rekomendasi balanya ketal pata semangat morse kek nyelet morse riku nyelet kita pata semangat badinas det kalau atividade no coco atau hangout ou eman bem que suporta imi niami. Agora perguntas tu irmai husi além Denise _27 dihan mana bela share onsa mana nia routine skincare ou skincare routine. Okay guys, how is skincare routine? Tine fácil os bem barak atu bela halo tu irmos. Kalang-kalang antes hau toba, hau sempre uja virgin coconut oil ba ihane oil tambah virgin coconut oil ni kan antioksidan jadi quando jerawat musuh de repente ga nusaga bila jura ita huri kura lalu sena nere tansa kadang pimples balu nebe maka musuh ansa ita scratch dia depois kane virgin coconut oil ni ajuda tebes ni dia close ba ita ni isin and now hau kalang-kalang hau uja depois 30 menit hau fase tia hau toba fale quando tempo weekend dader hau fase tia hau ne oil tanda laida hau tam virgin coconut oil se hau lima dia uma det tenta hau husik kadang to horas ida horas 2 horas todo conforme det tambah banyak hau toy hau ne oil hau sentian sa hau isinya sa soft ni tentu sadar pokoknya hau skin soft kapas no hau sentian sa it feels so good so hau uja me virgin coconut oil ne lai hau botira ne memang hau uja so uja me kena net dalam rumah mos hau uja mos aloe vera ni tentu sadar lidah buaya hau uja mos lidah buaya nebe bak maluk ser nebe maka hakarak uja lidah buaya imi bele uja mos imi se imi lai ha lidah buaya imi bele uja virgin coconut oil imi lai virgin coconut oil imi bele uja lidah buaya. Okay guys, perguntas tu irmai dia give any motivation about this pandemic COVID on your Instagram story. Okay, motivation. How new motivation mana? Labela aproveita COVID-19 ni atau saya mabarukten, mai be aproveita COVID-19 ni atau saya be kreativo. Tama saya mau kolin sana tambah COVID-19 ni força ita atau labela halu ita atividade ni memang kita halau normal. Exemplo, ba escola, ba serviço, ba gym, nemos atividade sestelo, ita labela halu hanya sampai bain. Ita tudo tem que uma det. Então tem que mais ho criatividade. Saya dah kita bela halu para continuar productive. Labela turre, labela toba det. So ira nema khanisang halis distan. Perguntas tu irmai husi Metri Martins dan how to be influencer or how to be a good people. How to be influencer. How to be influencer. Atau saya influencer dari belai. Influencer in social media ga, influencer in general ga, seraya. Mas bem se atu sai influencer in social media, ita precisa atu ihan niche. Portanto, hani niche maka gosta share botira ya, sharing. Bote memang khawatene ho malu ser nebe mak fala how. Ida nema hani niche. Ba malu ser nebe mak hakara kata sai influencer, imimos precisa ihan niche mos niche elok mak hanesan im ser nebe mak gosta ba gym, gosta olahraga, gosta exercício. Minha niche bela ida nem belek hanori faz tips kono mo insa atu saya menebe mak aktif, saya menebe mak fit and healthy, was something like that. Pokoknya imi tengki ihan niche atau saya social media influencer imi tengki ihan niche nebe mak fokus ya. Ida nem importante no niche nya la bela obriga imi ang atu foti niche spesifiku. Imi tengki enjoy duni. Exemplo how gosta fahan experiência ne tambah how enjoy duni. Tane mak how halo. La bela obriga ang fale tambah it's not a good idea. When you write that halo botira, that sucesso, you gotta do what you love. La bela halo bot nebe mak imiansa força kalemian. Nah, okay? Agora, perguntas termai. Si Alain Chalmers Sevier, dian haware mana ni fuka pasos mana tau ai moro rumaga. Oh, thank you so much. Kona ba hanya fu ai haula tau ai moro kida.
My base era mak how tau mak virgin coconut oil. How tau coconut oil. So antes how at fácil ao fogo né? How sempre tau coconut oil baracos. How tau sa macam masa masker. Jadi how tau depois how hinte tu anti por menita né? How fácil o shampoo. Ira neret. Banheira how cara tu chato hane fogo. Então how sempre mask ho coconut oil. Nomos depois de coconut oil how fácil ter o shampoo. Depois outro dia how mask fali how masker L'Oreal. How jera na ida core purple. Depois makaturo tau hanya para mihare. Baim sana may makara puja. So how tau coconut oil o minanu ida nedet. Aku si Allen Rosario of Feliciga calling. Allen like. I like your skin and body beautiful mana. Oh, thank you so much. But you're so beautiful too, Alain. But thank you so much for liking my skin color and also my body as well. Thank you so much. And just to let you know that you're beautiful just the way you are too. Perguntas ikut Husi H_Santos30 dan halo content hobiang kolay bin. Okay guys, baim sana memang hakarak hobiang ko atau collab or collaborate. Komiha kraik, sem barak me interesse hobiang ko se halo. Yeah, let's see. Obrigada Barak Baim ho tinha perguntas nessa dia que mas se me perguntas ele quando bahau como é craig ou hasi hello Q&A session ira tanya on Instagram, so stay tuned and ask me anything that you want. Bye.